Daj mi reci, ti se baviš nogometom, inače. Pa da, evo, kao što vidiš, pivo, cigarete. Da, pivo, cigarete, pa to, prosinečki stav, šta? Da, prosinečki, žuti. Žuti, dosta dugo se baviš nogometom? Pa da, evo, mislim, bavim se od malih nogu nogometom, ali to je sve ta neka, ajmo reći, niža liga, bilo je tu ne znam, klubova iz prve i druge lige gdje sam igrao, kako se zove, ali to je u mlađim uzrastima, sad trenutno igram u niža ligašu, tak isto isto ko što i repam, tako niža liga i to. Daj mi reci znači koja si pozicija? Di me trener stavi, tu ubijam. Sve pomalo, a? Sve pomalo. Alaba Da, alaba. Daj mi reci, pošto znači si toliko dugo u nogometu, Da. Kaj te više vuče sad, na primjer, šta ti draži? Hip-hop ili nogomet, znači glazba ili sport? Da, to je onako dosta usko povezano kod mene, to su mi dva hobija kojima se bavim. Nogomet je nešto aktivniji, pošto studio jebi ga, treba i plaćat svašta nešto, kužiš. Ali teško je reći, ali mislim da nekako hip-hop je tu Prije nogometa više me vuče nego nogomet.